Halo parlok baro menta sa sisin pat nga pediang subhai pi saga nong ston partner channel. Te laslem parlok bangam ju yo shu ban upload video na pobon palat kikam kijam te menta pat link ba ki komen ki basnu thiang ki jong pi ki ba pi ju kersian nga pangan batai piang company kumno banyak kali kumne ter kumta ka penong yang pangan upload biang ni ke video te kanili ke balong kam kongsan bat kam kamsuk ye pila da pipej kadon san benta pat ngan sabata ye pi na du uwei hadu san mo te lengba kini ki komen jong pi ngayo mensim sibun bangan nang upload kini ki video na kapor se kapor te parlok la da pikwa bantip sapej beni na du pasdang hadu bakut nomor ba pilate bi ka kam engine ka kam kali kam dei ka pasuk la dang ko bantip kirki taningi ko ban le kirki klem da tip te parlok kule sibun yakini ki baro ki ba pila aimen sim yanga pangan poi ban upload biang sakani ka weipat ka video te nga kermen bah kwe ka por nga patai sa kumno banya ban nyas koti pat kunta ter mo perlong to pej kini kisan teli benta kabaningkong pihaban yu ya ka clutch kabaar paton on ya ushabi jong pi palai pat pihaban push ya gear haka fast gear pasau pat pihaban penhap ya handbrake pat basan yu seletor pelat suki ya ka clutch kakali jong pi kalayan